Boleh nato ng nabulit ko ang mga pinagtuto. Takas na ito ang pinakamanay. Tuhan yang mempunyai. Kalau ini saya ini memudah, nanti kalau mana-mana, padahal pasal-pasal saya ini. Jika tuhan kita menang, bagi ada berkulai lain dan mungkin tangan. Saya yang berdoa sama-sama sudah ada hukum soal mudah-mudahan ada di sini masih mohon soal itu dan selamat saya doakan kalau
Ikaw ang puno ng ating mga namin, alahin ka, walang kami mga pasuwa namin, at ang mga pagkukulan namin, na tao, manunod, tulungan ni Bagas namin, so kanila, Panginoon ang karala.